تماشوان هجا ایرو مسردانا نافچه زرگانه کریه اف نافچه کو یک جوان نافچه کو هاتیه ویران کرن جبر ایریشان نهاجی پروژه یک جبو سرراست کرنا خطن کهربی اف پروژه جالیه انرژیا ریوریا خسر و هاتیه دست بکرن نها وکوان دیمنان دبینن اف تیمن انرژیه نه دست به سرراست کرنا خطن کهربی ین ناوندا نافچه زرگانه دکن لگوری گوته زانین جد سالان و کهربا لسر نافچه هاتیه برین جبکو جارک دن کهربا وگره وان دست به پروژه کی کریه گو کهربا جارک دن نافچه زرگانه وگرینن نافچه زرگانه یک جوان نافچه کو دنوا 6 سالان ده جبر ایریشان بنسازی و تف ده هاتیه ویران کرن ما موسى نها ام دزانن و دست به پروژه کی جبو وگراندنا کاربه کریه پروژه و کنگی دست بکریه و کنگی بداوی به پروژه ما بري ما دراسه تشكر جبو منطقي تشي لازميه بن تشي مواد لازم بكج محولاتها شبكاتها جعمودها قش بري هبالي ما حتى مواد ما جاهز كرن هبالي ما رميلان قش جاهز كرن رجا سيشمي دوشمي ما دس بكر مواد خو من نقلان دنفر سيشمي ما دس كار كريه وقت بشكل كي فرمي ما دس بكر بيشمي ام شغلين دو اطلبوا شبابي ما حبكي حتى ما كاري خبتكر سباطر ليفرتش خانده ودين سباج دار جينا جيت سري سدي سد انك حارة غربي تلبنر ابدا بالتمامي ج محاولي شبكه ج مركزي بالكامل ج عمود اوان بالدرب كرت شكل ما يقش يا جنوه في دسبي بكن وقت باعاده تاهيل بكن نها وانت خمين دكينا ويتش خاندي بورا دريجك دبين دهروكي دوي خالص ان شاء الله شكان الكهرباء ليفر قد كريه دي ابوي تقريبا 2 صالين حتى 6 صال ابوي يجي بنيدنا كهرباء هاتي باجارك زرقاني بشتي في وي ايديك بروجي والكدري هبه بروجي ما انك بربري جامي دس بيك نقول كا شي خططي هبالي ما بنا مي دس بيك اكيد يكون دواري دوراوي جي تشي بيخصنا مي بكن بس انا بشكل اساسي باجارك زرقاني دبيكم كهرباء وغري وكبري قال لك سباس بوا سرچاوي مال سال بله افجي یک جه اندزیارین انرژیا ریوبریا خسره کو جرمیلانه جبو سرراست کرنا پروژه کهربی یه نافچه از زرگانی کو هند هفته زانند نوا 6 سالین در باس بوی ده وکه ویجی دا زانین کو جه صدی صد بنسازیا نافچه هاتیه ویران کرن ناف ده کهربه کو او تخمین کن نوا 10 روزانده کو جارکدن پشتی چند سالان کهربه وگره نافچه زرگانی